friend me friend am kan say bra ti say me time ya bimben ti me hinya ni ma say no see what 10 years adia ni go free na obetua free ni ma no wo de kwa ba cho me de kwa gwo no ko ma da ke wa wo me pa che wo ma ba na me boy si me free ni ma na chire obetua because no ne surprise wo ni ma ntoni ni mo 87.9 Kumasi na msi yo mate that's no nim say ma to me hu ni ma no na mso aka de ni mate ti me yi na na me gi sika koto en me yi di gwo no that's na me su WhatsApp phone na me video call na me chance on hwe to bi sam say nyama ni sinsai na so because mo say me si 2 million no see you what eni ni sa de obetwa so anu mbo wo fom eni ma wo de na kan say call sheet kra to ne say enkra ho welcome support seminar detol power zone enukra sani mama many obeshe feeding bottle ne ho niam enukra ye say that man can detol the power zone ho niam akra ye say mama esan say on mama scam continent uko bobo kase ebia na o anya scam am ka say 200 no see you what mama eno tin kwada scapre mba simple amba medi dio me de ni na wo fi me ni na ye mimi odi mechi ni wo fa ni mami on boba maka akra ti mi time ya so sem kwa wo na mi frega se bra awo akame usu you what na kwa ko bosia e di aba Akoma FM 87.9 kwa ko bosia e di aba nti ni kosia da nyumre no wa na osi wakonye skani bi na bisa so nya skaza so nya busia 2 million to odi ka di asem for the meantime na me ma me ni nyam yefe ndi kan ko na me wuya de bisia we na so ati na msuo ti Monday I want come Monday adechi Tuesday 12 na me wuye wuye na me first bra ma wuo na osuo de nyam ase oho no wuwa esen na msi omoje 300 cedis awo na cover insurance nti no oho no wuwa 300 cedis na omoje na osuo what na ko send this kana wa me ti o send this kana here so 50 Ghana and na wo send 300 cedis no bacho 50 cedis bacho I no send ni finance ni number ma no na obe send this kana so na msuo ni mate obetwa na msuo no obetwa da ni problem o de finance ni number ma me na masenis kana siso ama manfa number na ama no nyamia eminchade me offer any nurse ni ba ko bi hospital wo benada match bosume no da etoso aduonu ensia yemamu nyina ha esan emamo akwaba akomamu nsam dwumade braso awiei mako menema badwafo yagye adwa yatranse na yede ebramo ti ba bia wo bia no adawruma no abomode ase awiei onso obeka ye ho na oni yen ahwe abomu onyame onkoso na onhira no wonye wo adom na shanenson se mako metredwam seyia yesentasuo kwantumi na ntinti na maboafo eka me ho eye me crew na nakua koko ewa ha sei evangelist Samuel Mensa ewa ha an ewa ha Ismail Haywood ene Tony omo ebomi chidom ene adontre na make us say social media so Beluchi ati adwam na odie ko Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM bomodia na like yem page no na eja wo comment no ewo ho na share my like my more likes wadaroma more likes for my na afi bomodia say oba share yem program mo hwe no YouTube no Akoma 879 Akoma 879 and also oba subscribe page no ehwo na wo hwe no nti wo subscribe ya no wa mia notification bell no so press one you get notified share ma foforo pin so entumi enye bi enhwe na bibia enye kama na mom edi atwaguo onua TV eye live ewo ho sa pepepen so na OPD radio GH so obehwe online and also eye live UK na Ghana Association of Headquarters for Manitoba Viadana Italy make us say womo eboye chidom ene adontene sanso na Nikepiza fan club Nikepiza fan club UK NGH me omonso eboye chidom ene adontene mi amenua ba Nikita make us say wo krom
ai wasi krom wabatown eniema bebre ene ebeye na aso na busua of Washington Metro Virginia ya na opon checheku wono na ye president anto atwafo hene eka ho na Mrs. Rita enyim asare ono so eye vice president make say wo mo so ebo ye chidom ewo dwumadie yi munti ba bia wo bia no na won so waka me ho awie na maka cho say abrebia ne ensem a eba ebi eniji ebi areho ebi ebufu ebi ehyi ni nyina efrafre no ena ma no eye akoma mu ensem nti sabre bomodia na eka me ho na menko me ne mababa bi enkodi enkomo ma me mo ahawie yi ye na mako na pomote sen nyame adom me ho ye pa wodin pacho ye frɛ me Mata Buodua mpacha wo frɛ na bae pacho me free Accra Taifa enkran me pacho Taifa me pacho no free bae pacho enu nti Taifa fo no okrom and monsam ene da board no ai edru Taifa fo so nti monkoso na monhwɛ na yehunu ni yebeye awia yi ofri enkran Taifa ebedru ha wama ne sei akompa mcho medamasi bebre de dikan me so bebre masam a me de bae ni se na me yabofra no na me wo 10 years ti 10 years ni ntobro gu me ma ntobro no mu no ebubu mi to fom ti sane yesi ye ngopane ne ye wo me pane ti ye wo me pane sa na no na nam so ma ne bubu mi to fom nti me sorry gira won na ese me nante no me nante ana me nan aka dwuram me nante ana me nan aka dwuram eti obi ka kire me maame ne me papa se omomfa me nkokoforo yidua obroni bi ho ye frɛ ne kasas obe straight me nan na mame because me nyini nyina na ama eno no me body esoso nti na ma me kofom eti ampa omode me koye no obroni ni se meda ho 1 year 3 months obeye me nan na mame ampa ogina so yeye 1 year na mu ne me papa so ene die medi na chi konya accident wo kumase kwano so ye frɛ baby fodoa ene omu wuye nti omu wuye no na me papa emma eho bibisa me maame se me papa wo ya osi ni nua ba ko yare wo kumase nti ono ne yeso nkohwe no me maame so da bia ode aduane be free kitchen wa abrɛ me no ne ni aye ko mama den na aye wo sa abo bi ato nani enti sana me papa wu ba ompese o ka kire me nsu nyame adom 1 year 3 months ni duru ye no obroni bi ba betua aka ne man ne yeyi ye ba afie yeyi ye ba ye no na me maame se o kokwo akodi ne pa enti me ntra me antenchen eti ewo mu na me se de duru ni de minyo boafo bia no de me akọ school no enti mepe ensanu adwuma bia ye enti me ye madwe se metonton fosu nkakra enti me kofa wo kanta na me de kwachi enti enu mu na me se de bi meye aduane enti me start eye aduane no ba wo mu na date ne so a me kwa check up no no broni ne kra ne ni age se meja crutches nu nma kwaje aduro so no omo nkanje me se bibi hye wo na mu nti no tam se beyi nti sa no ma dade omo de dade omo ye me na ni wi omo de dade hye me na ni mu esoro ne fom ni nyina me na ni mienu eti omo ka che me ma me se 2 years time no omo mra meyi na me nye free me ma me nim se me papa ni wu ye nti no na osuro se obeka che me sha ehu bi bebo me nti wan kan kire me nti ne me pa me ni wu ye na me kono so no mo nka bibia nti me ma me so sa be wu ye me ma me yare ye ode me ba ya okọ village no obe yare ye nti o yare ye na na mo frɛ ye se o yare na nyame adom me so me ho ayeden ana me se me kɔhwɛ me ma me wokɔ nti me kɔe na me na me da ne nkyɛn me yɛ aduane a na me de na pia bo ha se na me de na hato me bo ha se na me tete aduane ma no eti sa na wawu kura eda me haba na me nim ti me sister kunu ba akuna ba de mo se buadu a wo ye den me se me mama nkwan waka ne siasi so na se sori na me mfa man ne kwasa nsu na oye ni minimu so kon bi
saa na me so menim nti me kofa nsuo ne bre no na se me nkɔ animu me sister ho nti me kɔta epro n'achi na se me mfrɛ bre bi ma no nti me dia me ti ane so se ma me Sarah wa free mu nti no mo kwa kwasisi awie ba o man kan kyerɛ me atoansi hɔ na ti ade kyen no kura na mo de ne kwa kwahye mu agya kwa no mimi akwala ne me bra baako ene ye de ne koe ekwakwahye ti ye de ne kwahye mu wie aye no ana me se me ba Accra ti me ba Accra na temi bia check up ni dura me kokko Florida no me kwa na mama me aduro na madam bi wo ho a oton kokko aduane na o se opo bi ni na ya adwuma na me se meye nti me koya ni ya adwuma na o se me ya kwala pa nti sa na tie de oba mi ska kakra na makoka nta koyi bag na maton na enu aye meyi na mante so a wa mami ono so sika na kan nti me de bag ni besensen ho a week bia me kokro mu 3 days na ekoso nti me sorry anopa bi na me ti pens wo ma ya ase na me se na de me nkɔ adwuma mu ho na boy ba akoka me ho nti oba na abagi kin no na wakɔ adwuma mu ho nti me ya se me kɔ da pe no bi bo me promise mata me to feed and me so boy ni beba be yi amo na me nkɔ no se nra ne mo na anidi nti no pa me cho me miamani na me nkɔ yi ma no nti me di na chi me se na de o de me be hye chire na osreye nti eduru kwan ni mu no onu atwa kwan ni mu gya me ana me tu kin ni ma ne se ka bi ba nti me hwa ma na betwam na ma ba nti oni kan kɔ bie nti okoye no mi gina gata no mani so nya metum bibia anya mi hu ya na me da gata ni nti na madam ba ako ton ade wo su se na de kra na kwala